Siyakubonga Baba uNkulunkulu, siyakubonga Nkosi, siyakubonga Dwala lethu, siyakubonga Baba wethu, siyakubonga langa lethu, siyakubonga namhla ebusuku. Sibabata bukhulu bakho, sibabata amandla akho, sibabata bukhona bakho uNkulunkulu wethu. Akekho lomnye uNkulunkulu ngaphandle kwakho lesingamkhonda, akekho lomnye lonamandla ngaphandle kwakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza uNkulunkulu wethu, sithi lapha phambi kwakho, sitela wonke kuwe Nkosi. Sihamba nako konke kwethu sitha kuwe, sihamba nako konke lesinako Nkosi, sitha kuwe uNkulunkulu wethu. Asilohlabela kangcono, asinako lokwanele, kodwa uma sikunika licubo lwethu uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu sitinikela kuwe uNkulunkulu wethu, ngoba uNkulunkulu wena ulanga kithi ukuphila ngeduba konke ongiledwala lengilo, ungilesiphephelo esiniso uNkulunkulu wethu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyakumema ke uNkulunkulu wethu, egameni likaJesu kuthi useluta ukuqala ukukhuluma uNkulunkulu wethu, egameni likaJesu ukhulume nawo wonke lolanga ekhansi uNkulunkulu, ngoba ude kuwe uyengene konke Nkosi. Wathi ufuna kutawulalela wena namhla ebusuku, egameni khuluma nabo uNkulunkulu wethu, eJesu Kristu ukhulume nathi Nkosi, nangamunye
abuya ngekhathi aphuma uNkulunkulu kunanishintsho uba transform from one level to another. In the name of Jesus Christ of Nazareth, siyakubonga uNkulunkulu wethu, siyakubonga Nkosi, umnengi kakhulu namuhla, siyakubonga uNkulunkulu, wehle kakhulu namuhla. Qhubeka Nkosi sibambe uNkulunkulu wethu egameni likaJesu, qhubeka Nkosi sibanjwe nguwe, singendi Nkosi ngekuthanda kwethu, kodwa uNkulunkulu kube nguwe lophila ngaphakathi kithi, bese lesikwendako kubonakala wena Nkosi yethu. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Siyakubonga mthuthuthi wethu. Siyakubonga ukuthi awukasilahli. Siyakubonga ukuthi solohamba nathi. Usithumelela imessage leqhamba kubabe uNkulunkulu. Khuluma ke namuhla. Ukhona kithi. Hey Nkosi Jesu, Nkosi siyabonga. Hey Nkosi. Hey Jesus. Nkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba, siyakubonga Nkosi, siyakubonga uNkulunkulu, siyakubonga wena lo mdumba boNkulunkulu, wena lo fanele ukukhomba ngaso sonke. I pray Nkosi, ngiyadehlisa Baba, ngiguqa kuwe uNkulunkulu wethu, ngithi phakama uNkulunkulu wethu egameni likaJesu, kube nguwe lo bangedulu kunako konke. Ngoba wena uNkulunkulu ngedulu kunako konke vele ufanele ukhondana namhla ebusuku. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ngalamandla Nkosi akho lavusa Jesu kulabafile. Ngithi uNkulunkulu sadawehla livi lakho uma kukhona logulako la ngekhathi uyaphila inyalo Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu noma ngabe unenhlobo lulwenkinga iyatatululeka manje ngegama likaJesu. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Malokholokte thuba. Bingelela bukhona baNkulunkulu. Ngiva ngathi kucitheke kakhulu namuhla ngathi why. Ngiva ngathi mnengi kakhulu uNkulunkulu namuhla la ngekhathi. Ngibingelele baba walakhaya, umvangeli babuyise. Ngibingelele tonke inceke letikhona, ngibingelele bobaba, ngibingelele bomake. Ngibingelele abantu labasha, ngibingelele Sunday school makhona. Amen bazalwane. Ngiyakholwa bazalwane. Igama lami ngumntwana kaNkulunkulu. Ngilona igama lami lengime ngimiswe lana ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Angathi ngidawuzama ukuba mfishane kakhulu. Ndawuzama ukuba mfishane kakhulu. Ndawucela kulabo phethe amaBhayibheli bangifundzele ngeSiswati kutawuvele kube lula. Bangifundzele Sambulo chapter number 5 kusukela kuverse number 1 bese bangifundzela Ephesians chapter number 3 bese kuyoba kuverse 20 kuphela lapho. Sambulo chapter number 5 kusukela kuverse 1 bese kuba baseFesu chapter number 3 verse 20. Ngiyadibongela nje uNkulunkulu bufakazi bami ngokuthi ngisaphila ngisakholwa. Ngiloko umcoko kimi kunako konke ngokuthi ngithi ngisaphila kodwa ngibe ngichobeka ngikhonda yena. Bekungaba khona lokunye kodwa lokumcoka kakhulu ngokuthi ngichubeke ngimkhonde. Ngimkhonde isimo singavumi, ngimkhonde inyama itelegile kodwa ngichubeke ngimkhonde. Amen bazalwane. Bathi Good Friday. Angathi ukuthi bathi good but nginemlilo file. Ngiconza ngcono uma ngathiwa kukhona lo file bese zithi hayi lona kwendeke kahle kuthi afe. Ungathikhanza sona ditha letinengi kakhulu. Kodwa ngithi mina namuhla Good Friday lusuku celebrate sikhumbula kufa kwaJesu namhla. Amen bazalwane. Sikhumbula ukuthi wafa, wathi afile kwase sekuba good kithi. Wathi afile yena kwase kufavor thina.
wathi nje afile Jesu ngithi kwase sekuba good. Amen bazalwane. Ngiyaxolisa kutibamba. Ngitibambe sengisukuma lapha. Le ngidawukhuluma ngako sokhulumile ngako umnayethu. Le ngidawukhuluma ngako nje umnayethu sokhulumile ngako. Ngilethe emagama la ngithu namhla embava. Kuba bonke labala ngekhathi ngifuna baphume bathi thiwe emagama. Kungukuthi ungumhlobo lo Jesu. Lo Jesu lathi uma afa bekade wenda buhlobo nathi. Kunnamuhla ungumhlobo. Ngitawuthi mina kunnamuhla ungilesihlobo lesingiso. Sonke sinato tihlobo kodwa yena ungilesihlobo lesingiso. Amen bazalwane. Lo Jesu lengimkhondako ngithi mina namuhla ungilesihlobo lesingiso. Wathi uma afa bekenda le covenant ukuthi ngaso sonke isikhathi utawa sihlobo sami. Ngeke angishiye. Amen bazalwane. Ngeke njalo uma ngihamba uyahlala hamba nami ngoba ungumhlobo wami. Lokuthi sithi ulanga is because uma kuba mnyama kudingeka sihlobo lesitabe sesiyakhanyisela. Akudingeka itonke ihlobo uma kumnyama kudingeka nje lophethe ilight. That's why uma sekumnyama asithingi sibane because sihamba nalesihlobo lesingiso. Noma bangani bakhona kunadimo labafika khona bese sebahlubuka bangani. Njengoba naJona bangani naJobe bamhlubuka. Bathi ina wena lokho sekukuvelele sekungahluli kwethu kodwa yena noma ngabe ukuphi unesihlobo lesingiso mbamba. Ngilethe lokho nje namuhla ukuthi mawulala ulangekhathi yathi ukuthi wathi uma afa lengathi beyichitheka beyithenga ubuhlobo bakho naye. Unesihlobo lesingiso lesingalahlani. Noma Timothy vela bathi noma suku lolubi selifikile yena uhlala njalo anathi. Amen bazalwane. Ngiloko nje lokukhona unesihlobo lesingiso. Mina ngimbonile hamba nami. Amen bazalwane. Mina kuleli viki leli bangishayele bathi ngitsike ekhaya Monday. Sengiyabuta ngoba bengineke problem ecingo sengiyabuta kusekwendekene. Bathi kufika umuntu awukhuluma because kukhashane lena. Bathi kufika umuntu wathi oconfessa wathi lokuhliphika lokula konke lokwendeka lemfuyo lefako ngimbe ngifaka sandla kuko. Ngithe kutovuma namuhla ukuthi konke lokhu bekwendeka lokukabi bekungimi. Amen bazalwane. Ngangithi lo Jesu unginesihlobo lesingisombamba. Ufika uyasho ukuthi bonke bengibavalele ebhodleleni. Ngiyabatshela ke mina ngithi kulelo bhodlela bekabavalele khona bengingekho mina khona bekavalele ngene beyavelele mina. Mina bengingekho kulo lelo bhodlela. Ngoba mina ngihamba nalesihlobo lesingiso ngoba ungathi uzaba kungendana nami sona siyakuvikela nje ngaso sonke isikhathi. Lengihamba khona nje uhlale alala. Noma sengive amandla phela ngibese sengiyamkhumbuza phela wena ongilesihlobo lesingiso kumele sinike amandla. Noma ngiva ukuthi ngathi sengiyacinzetelwa ke bese ngiyamkhumbuza ukuthi no wena ungilesihlobo lesingiso. Noma ngiva ngithi lo sekucabanga sengivanga sekugcinile nyalo sekufika kulimit nyalo sengisebenzise 7% wale ngcondo lenginikwe yona kodwa yena ubese soyaqhubeka lapho la ngifika ngiphelelo khona manje lapho la ngifika ngive ngathi sekumatima khona mbamba yena ubese uyavela ngakuthi unesihlobo lesingiso. Ngibonga ukuthi ngisaphila nje ngikhonile kwenta icovenant kule minyaka lenginayo ngahamba senginesihlobo lesingiso lesingalahlani. Lapho kumnyama khona uvela ezi yena alanga. Lapho ngive makhata ubese soyangibamba ungifaka emaphikweni akhe bese sengibalanga phasi kwesengivala ukushisa la. Sengithola lokushisa la kuye. Lapho emandla aphela ubese soyangithwala ngithi mangifika ngesheya bese ngiyadibuta ukuthi ngendlule njani lapha. No bese ngisahambi mina kodwa bese ngibanjwe ngesihlobo lesikuJesu. Lesathi uma siyafa safela mina. Kude la umyela umfela kodwa wafela mina.
kunamuhla ngiqhube ngiyaphila nje kwenteka konke it's because kunalesihlobo. Ngicela lotholile angifundzele Sambulo chapter number 5 siqale kuverse 1. Onglesihlobo lesingiso qhubeka ufika verse 10. Verse 10. Ephesians chapter number 3 verse 20 kuphela. Ephesians chapter number 3 verse 20 kuphela. Kuba seFeso liphilile babe livi lakho. Siyakubonga Nkosi kusondla namuhla. Siyakubonga Nkosi kuthi inhlanyelo seyehlile ehlele enhlitweni. Ngiyathandaza ke Nkosi kuthi ayimile mnini mandla wonke bese kubonakala izithelo tayo egameni nasegazini lika Jesu Kristu. Amen. La lesifundza khona bazalwane sifundza incwadi yesambulo lebhalwa nguJohane. Uma ufundza nje ngempilo yaJohane kancane sifundza ukuthi Johane kwathi uma boPetro bonke abafunzi baJesu sebafile wasala Johane.
wathi uma asele waqhubeka walishumayela livangeli la Jesu Kristu. Kwase ethi ingqondweni debandvu sebayakhohlwa sebangenwa ngumoya lomubi ngumoya waSathana. Base sebaqala kuba against Johana. Kodwa waqhubeka walishumayela. Bafika lapho tiphathi mandla la bekahlala khona damisa tathi no saluyekela kushumayela ngaJesu. Kodwa yena waqhubeka washumayela ngaJesu Kristu lomphilisako. Waqhubeka washumayela ngaJesu lo ngumhlobo lo nguye. Waqhubeka washumayela. Base sefika lapho bathi no lona sofuna ipunishment nyalo. Kuthiwa wake wathathwa Johana aphila anjengami. Wathathwa wafakwa emafutheni nabinako. Wathoswa ngathi uthoswa lifethi. Wathi athosiwe lapho wangafi. Waqhubeka wathi mina ngangiyekele kushumayela livila kuNkulunkulu. Wathi asuka lapho wathathwa lisungulo lelibofu liphuma emlilweni lafakwa lamehlweni abhama lamehlo. Kodwa wathi ngangiyekele kushumayela ngaNkulunkulu. Wathathwa lapho kuthiwa wathathwa masonto wabekwa entsabeni lenze. Wafakwa emgqomeni kushayelwe tipikile wangena la khathi. Wase seyagicitwa lo mgqomo. Uma agicika lo sasihlaba lesifuna khona sipikile. Kodwa wangafi waqhubeka washumayela lelivangeli laNkulunkulu. Ngingaliyekela kanjani ke mina kunemuntu lo waphila impilo lebuhlungu kanje kodwa ngaliyekela. Yini ngangenta singiyekele kushumayela livangeli laNkulunkulu uma kuthiwa kunebantu labaphila impilo munye ngenxa yekushumayela liqiniso. Ngenxa yokuthi bawumela umhlobo lo nguye. Bema esayidini bathi lona ngumhlobo wami. Uma kumele kwenteke kimi lokho kutawendeka because naye utinikela ukuthi akafele mina. Nami sengiyazinikela ukuthi sengifuna ukuphilela yena kenyalo. Bese ngifuna sekuphilela yena. Angaphili ngoba inyama ngathi iqinzetheka kangakanani. Kodwa uma ngitawuphilela yena because kuqala yena waphilela mina. Wase soyangifela uyangithenga. Amen bazalwane. Kuthiwa wathathwa wayolahlwa ku-island lafika walahlwa khona ukuthi afika adliwe mabhubesi. Wafika lapho wangafi. Wathi akuleyo ndzawo wathi soyavela uNkulunkulu kuye. Wathi uthi uma aqala kubhala lencwadi uthi bengikumoya. Uma uqala kufunda uthi ngabona. Ubona njani eJohana emehlo akhishiwe? Ubona njani Johana emehlo asede? It's because kwakudingeka ukuthi kuphume lamehlo aphysical lasiphazamisako kusala lamehlo aspiritual latabese asenda sasibona uNkulunkulu ukuthi ukubani. Uthi lana lakhona kuthi kwake kwaba ne-debate ezulwini. Kuthiwa kwakunencwadi iphethwe kumele ifundwe lelobhaliwe lakhathi. Kuthiwa ezulwini kwaba bede ngisho munye kwehlelwa emhlabeni kwaba bede ngisho munye lonemandla ekuyifundza lencwadi. Kwangelwa ngaphansi amathunjini emhlaba kwangatholakala ngisho munye. Kwathiwa sebadidekile lapho kwase soyavela lo mhlobo lo nguJesu ngoba yena akehlula lutho. Amen bazalwane. Kwase sekuvela yena ngoba uma sekuvele yena bese sekuqala kwenteka into letingenteki. Kuqala bese kuqala kwenteka nathi into lesithi kuyangehlula ukuyekela lokhu bese uyavela yena bese siyakhona ukuyekela. Wavela wathi uyayithatha lencwadi wathi uyayifunda wathi uyatigadulula letimpawu letilakuyo. Nginaka naku ezulwini yayikhona khona lencwadi but kwaba bethe lonemandla okuyivula. Uma ufunda iBhayibheli kuthiwa ezulwini kunedidalwa letinemehlo ngembili nangemuva. Nato lato didalwa dehluleka lokuyifunda lencwadi. Nasemhlabeni bakhona lo ngaya kubo kusasa ekseni bafike bakutshele ukuthi mina ngibona naku nanaku but iyafika lencwadi yathi mayifika behluleka lokuyifunda nabo. Noma bebasitshelile ukuthi babona bokhokho omkhulu wethu benani. Noma bebasitshelile kupredator kuthi wena utophila kanje. Noma bebasitshela ukuthi wena unjenje ubangelwa nginaku but yafika kubo behluleka. Kanti lo Jesu ungumhlobo lonjani? Nangaphansi komhlaba yangena khona kwakhazakala ukuthi kude lonemandla ekuyifundza. Ngichaza verse number 9. Wathi uma sayifundzile kwase sekuqalwa ingoma lensha. Kunabantu labalanga ekhathi namuhla
uthi uNkulunkulu kumele baqale ingoma lensha namuhla. Angiyathi le ngoma lensha lokumele uyiqale wena lo la ngekhaya, kodwa kusukela namuhla kunengoma lensha lokumele uqale kuyihlabela namuhla. Akunandzaba ukuthi bekwenteke nemuva, akunandzaba ukuthi khona bekwehlula, akunandzaba ukuthi maybe bosogana nje songasakhona ukuthi control, maybe bongedlulwa sikhathi noma ungadibana nayiphi intombazana sokula kuwe nje ukuthi noma uzusho ukuthi mina ngeke asangehlula. Kodwa kunamuhla kunabantu maybe bebagcilata ama-drugs balangekhathi, maybe bebagcilata kumjolo balangekhathi. Kodwa namuhla uthi uNkulunkulu kunengoma lensha lokumele uqala kuyihlabela namuhla. Hayi kathi namuhla uma afa kuchitheka ingadi, yayita kutothenga nomgwadla bakho, yayita kutothenga nomthaka, yayita kutothenga lenhlitiyo lembi lena kuwe. Lengadi yathi uma ichitheka yayithenga lokubi, konke lokonakala lokula kuwe kwathengwa ngengadi yaJesu. That's why anamandla ekuthi namuhla wena kunengoma lensha lokumele uyihlabele. Akunandzaba ukuthi bebasakhuluma bathini, akunandzaba ukuthi bebasakhuluma bathini ngawo, kodwa kusukela namuhla kuneshintsho lokumele lwendeke. Kunamandla lehlisiwe namuhla kusukela lele siqhamuka khona sifofana solongihamba yanyakatha lento kwalabhasini sozola kuyanyakatha kuyasho kunento lokumele yendeke ebantwini basembapha namuhla. Kunabantu lokumele bamukele ingoma lensha, kunabantu lokumele bathi baphuma la babe bahlabela ingoma lensha. Kunabantu lokumele bathi namuhla noma kuthiwa uyaphi kuthiwa kwendekeni ukushintshela. Kunabantu lokumele babudwe kusasa ukuthi yini seyishintshile kuwo bese uyabatshela sengihlabela le ngoma lensha. Ngithi lo Jesu ungumhlobo wami, akalahlani akashiyani ngaso sonke isikhathi, uhlala ala uma sekumnyama. Lapho amandla aphela ubese suyangithwala. Amen bazalwane. Uma sifika lapha kuba seFeso livesi lengifuna kugcina ngalo, ngilona lingisusele namuhla ngalivesi lenali lo verse 20 labathi kuye lonemandla ekwenta konke naloku ngetulu kakhulu. One, kukhona into lesifisile, maybe ngifise ukuthi no ngingakahambe emhlabeni ngifuna kulala kumenishini, kodwa yena ukucabanga kwendlula lapho unamandla ekusendela naku lesifika sigcina khona. Maybe bengifisa ukuthi no ungakaphela umnyaka ngifuna kuhamba ngeHonda Fit, yena ukucabanga kwendlula akangiboni ngihamba ngeHonda Fit kodwa ungibona ngihamba ngeMercedes C-Class, because yena lamandla alakuye ekwenta konke lokhu ungedluli kwanakule sikufisako, kwanakule sikucelako, nanakule sikucabangako. Uma uthi cabanga nje usebenza ebhangi, yena akakubona umuntu losebenza ebhangi kodwa ukubona ungulo muntu lophethela amabhangi, because unalamandla lawa umukela esiphombanweni. Yathi uma ichitheka lengadi yayitothenga lobuhlobo ukuthi angakwentela noma ngabe yini. Uma sothide sengifuna kuhamba nawe, sengifuna ukuthi ube ngumhlobo wami, angakwentela noma ngabe yini. Uma sothi incumele wena ukuthi lo Jesu ngifuna abe ngumhlobo wami, because yena uhambile wayikhipha imali wakuthenga, but wena usafuna ukubuya ngakuwe. Ungava kunjani nje uthi lapha esitolo uyothenga singo uyikhipha imali but isingo ungasitholi? Asengicabanga lobuhlungu lesivisa Jesu, uyikhiphile imali kodwa i-item akayitholi. Wena ungalwa lapho, ungalwa singakhona ukubamba uthi ngeke yami le mali lephumile lapha siyayikhohlwa ile ngadi yakhe neyachithekela thina, siyayikhohlwa ile ngadi yakhe ukuthi yathi uma ichitheka yayisenga thina, ukuthi singasathi iphilele ithina kodwa siphilele yena. Siyekele nakulokuthandwa ngithi kodwa sende nakulokuthandwa nguye ngoba sosithengile sosibhadela. Amen bazalwane. Kuye lonemandla ekusendela nakonke lelesikucabangako lesikufisako naloku lesikucelako.
angikwazi ukuthi yini oyicelile, angikwazi ukuthi ucele kangakanani, angikwazi ukuthi yini oyifisile, angathi ukuthi ufise kangakanani, angikwazi ukuthi ucabangela uthi cabanga uyini. Kodwa ngithini mina namuhla utothatha lokho lokungeduru kwaloko loticabanga ungiko, utothatha naku lokungeduru kwaloko lokucelile. Uma kuthiwa ucele imali utakunika lokungeduru. Uma bafisa ukuthi maybe bengifisa kuba imiliyoni engakafi, maybe sotaba ibhiliyoni because yena wenda lokungeduru kwaloko lesicelako. Maybe bafisa uthi yathi mina sengiyafisa kuyekela lesono, yena onamandla ukuthi ungasiyekela lesono bese sophilela yena, bese awusahluka lutho. Noma bakutshela ukuthi no so addicted kulento sekungenela ngadini yakho, unamandla ekhipha i-addiction lengekhathi kithi, unamandla ekuneutralize inicotine lesesingenile, unamandla ekuthi uma udzakiwe athi angafika akwende ube sober same time uvele phela etshola ngale, ngoba yena unamandla ekwenta naku lesi lokungeduru kwaloko lesikucabangako, unamandla ekwenta kwendlula lokucabanga kwengqondo yethu, yena ude ilimit. Maybe thina sicabanga sigcine uthi sithi singagcina bese sayafika yena, ngoba yena unalamandla ekuthi ende noma ngabe yini. Kodwa uma setawuphela leli vesi eliyangimangalisa, ngoba bathi lamandla lawa asebenza lakithi, lamandla ekwenda lokungeduru kwaloko lesicabangako akekho khashane but asebenza lakithi. Kudzingeka ukuthi uwamukele lamandla lawo, atabe sayacala ke ayasebenza asenda nakulokungeduru. Uthi ungawamukela lamandla bese lokucabangako sekwendeka times 2, bese lokufisako sekwendeka times 2, because lamandla alangakithi immediately ukucela bese sekuyendeka only if unalamandla la ngekhathi. Ngiko ngithi namuhla kunebantu labala ngekhathi, nami ngimunye wabo, ngithi Nkosi ngicela kumukela lamandla kutathi noma lilanga leli bilifika kukhazakala ukuthi lamandla aphila la ngekhathi kimi. Ngicela kumukela lokukhanya kutathi lapho ngishonelwa lilanga bese lokukhanya sekuyavela sekuyakhanya. Ngicela kumukela lamandla ekuthi noma sekuthiwa amandla sayaphela bese sekuba nalamandla la ngithwalako. Athi Titus, umusa waNkulunkulu ubonakaliswe kubo bonke abantu. Lo musa ubonakaliswe kubo bonke abantu. Nalamuhla lambava lo musa wababe uNkulunkulu uyabonakala kuwe, ubonakalisiwe kuwe. Umchaza lapho athi kumele sende into yinye sithi sikudzele kungakholwa bese sasiphila ngekuconza nangekwesaba uNkulunkulu. But uma sesicale ngesatilumula etingane kwentelive ngoba kunnamuhla sibanjwe ngito into lesibambile, into lento libandla libe bede iprogress. Ngicela ukukutshela dingane kwentelive into lesifuna ngosifuna imali sigijimisana nemali. Amen bazalwane, sifuna nathi into letiphelako, sigijimisana nathi into letihamba diphele, sikhohlwa ngalomhlobo lohlala anawe. Noma ulela ungakadli ngalelo langa usuke alelela kuceleni kwakho, noma kuvelelwe ngiphi inhlobo yenkingi usuke ala kuceleni kwakho, noma abantu abakho babuya bonke badzakiwe yena ula kuceleni kwakho akakushiyi. Noma ngabe uva ngathi sohamba usuka khona, noma uva ngathi no amandla sayaphela, noma ngathiwa unahlobo lwekugula, ula kuceleni kwakho unalamandla ekwenta naku lothi uma ufise ukuthi hayi akube ngcono kungasabe ibhlungu, unalamandla ekukuphilisa. Ngoba lo sokufuna wena sofuna kuthinzibalisa, akathinzibalisi yena uyenda uyaphilisa. Lapho siva khona ukuthi no sengiyagula ke manje ube usuyavela lo mhlobo uyakuphilisa.
ingabe namuhla wonke lo la ngekhathi kude endakucela ukuba beNkulunkulu, kude endakufisile kuba beNkulunkulu. Namuhla sesitawuthandaza. Ngifuna ukuthandaza nemuntu lothi ngifuna ukuthi wena Jesu ube ngumhlobo wami because wangithenga. Sengifuna ukungena la pocketeni lakho, sengifuna ukungena la kuleli plastic lakho lohamba uliphethe because mina sengiyi-item yakho. Akunandzaba ukuthi maybe emadimoni bekhona bekangithumbe angisebenzisa kuko, maybe khona bese ngikwenda lokukabi, kodwa le ngikufunako nami ngifuna lamandla ekubuyela ngibuyele ngingene la ngekhathi kuwe, ngihlale la ngekhathi engadini yakho leyangithenga. Kutawuthi lapho emandla aphela bese suyangithwala. Ngike ngasho ngalenye ilanga ngathi yena ngimfananisana nasilwane nasi lokuthiwa ikhangaru, ngoba sona sinesikhwama la ngaphasi. Ngifuna umuntu lothi noma dingivula dinginetha, ngifuna kodwa dinganethi mina dinethe wena songifakela khathi kulesikhwama. Amen bazalwane. Ngifuna abantu labafuna ngena kulesikhwama, ngifuna abantu labacelile. Akunandzaba ukuthi bosocela isikhathi lesinganani, bekangeke athi ngidokutshela ukuthi ungumhlobo lo nguye namuhla kodwa bokucelile bese usaphenduleke namuhla. Akasiye umuntu ukuthi uthi angakhuluma into abuye kusasa athi uyadlala. Into uthi angayikhuluma kuwe isuka injalo njengoba injalo, akashintshi ngoba akashiyani. Bekude namuhla lo ngathandaza nami ngoba mina ngiwekucala ngithi Nkosi, ngifuna ukuthi nakule ngikufisako nanakule ngikucelako, ngifuna ukuthi ngithi ngisuka nje la ube wena songendele ngalamandla laphila la ngekhathi kimi, ube wena songendele ngalamandla lonawo, ngoba ubonakele lokuthi vele unemandla. Akekho lonemandla kwendlula wena emhlabeni, akekho lonemandla kwendlula wena emathunjini emhlaba, akekho lonemandla kwendlula wena ezulwini, ngoba nguwe wedwa lo wakhona kucatulula inkinga bese yendlule emhlabeni yangena nangaphasi komhlaba, kodwa wavela waba isolution lapho sebasangene khona. Wathi soyavela wena uludlu luhlajiwe. Ngiyakhumbula kahle ukuthi wathi uma uhlajwa, uma ichitheka lengathi yayine yayiphilisa mina. Kungani ke namuhla ngive ngathi ngiyasafarisha kana ukhona, ngithathi namuhla ngidomukela lamandla la kuwe ekwenda noma ngabe yini nakuloko ngeduru kwaloko lengikucelako. Ngifuna ukuthi uma ngicela into bese sekuyendeka, ngoba kushito wena wathi asicele noma ngabe yini wena utabe sesoyena, kodwa uma sicela engeligama lika Jesu Kristu. Ngiko ngithi lo Jesu ungumhlobo ngifuna ahlale alakhikhini, noma kuthi imali kodwa yena ahlale alana, noma tinkinga tinjani kodwa yena ahlale alana. Lo mhlobo ube ngumhlobo wami ngaso sonke isikhathi. Amen bazalwane. Sesitawuthandaza, sitawuthandaza namuhla. Into lengiyilethile lokho solukucela kungukuthi utokuthatha lana ujike nako uhambe nako. Lokho solukufisa akunandzaba ukuthi bebasatheni ngawo, maybe bese begrayithe offense wena yasembava, bathi kude lokungenteka kuwe Siboniso, bathi kude lokungenteka kuwe, maybe likhaya lakho bebasalirayithe off, bathi kude lokuhle lokungaphuma kulela khaya lela, maybe besabita ngesi kuleli khaya letidzakwa netibhemi, leli khaya lethi kude lokuhle lokungaphuma kuleli khaya letingwa. Kodwa namuhla ungumhlobo lo nguye Jesu, ungumhlobo lo ngashiyana. Ngiyamove akashiya, uhlala njalo akhona, uhlala njalo ahamba nawe. Asibukele namandla bese sesihamba ngendlela lesifuna ngayo, bese sesithola into ngendlela lesifuna ngato. Uthole lenza ukuthi wayimbava yakho yonke Siboniso, ufuye lonke ihlobo lesilwane longalicabanga, because sina ngalo Jesu asitho tehluleke but sibancobe, sibabusi la kule live la kulo mhlaba kubusa thina ngalo Jesu Kristu lasifela. Amen bazalwane. Ungumhlobo lo nguye, akashiyani. Akunandzaba ukuthi maybe igama lakho
libhaliwe lafakwa ebhodleleni lasesekuyavalwa base sebayagciba bathi kude lokuyophumelela. Maybe ekhaya lakho lokhona khona le bayangena batombela tinzilo ukuthi kuhlala kuziliwe nje lakhaya kube kuhlala kunekhala nekudedla kwematini kube bethi impumelelo. Kodwa ngithi mina namuhla noma bebashito ukuthi noma ungaze ufunze kangaphi urestarte kangaphi kodwa namuhla udoniketwa lamandla ukuthi uma ubuyela esikolweni kunento lensha letawendeka, kune revolution letawendeka, kunelishinto letaba khona kuwe. Akunandzaba ukuthi bebakhulume ini phambilini, akunandzaba ukuthi bozokumukele lokho wena, akunandzaba ukuthi bozophila ngaphasi kwabo. Kodwa namhla ngidathi mina wothi utongena la kulesikhwama, wothi utongena la kulesikhwama semusa litathu malini lishaya sangqotho bakushange sangqotho. Singasatholi wena kodwa sithole lo mhlobo lo nguye, kodwa sithole lona lo mhlobo lo nguye. Ngiyaweva lamandla yasebenza namhlalana. Babe namuhla busuku sibonga uNkulunkulu ukuthi asiphendulele inkinga zethu zeminyaka. Sibonga Nkosi ukuthi uphendula namuhla kuko konke lesikufisile nalesikucelile. Bese wena usendela lokungedluli kwendlula lokho lesikucabanga. Siyabonga Baba wethu, siyabonga Nkosi, sibonga ukuthi wena wasifela, wafela thina ukuthi thina sale siphilela wena. Sinikela amandla Nkosi ukuthi siqhubeke njalo siphilele wena Nkosi. Siyabonga Baba, siyabonga Nkulunkulu, sikubonga ukuthi wehlube kangaka. Sibonga ukuthi bosolo Nkosi unyakada la ngekhansi. Sibonga ukuthi sonchithekile kubo bonke labana ngekhansi. Wangachitheka kubo bonke kodwa wachitheka la kule nzoya yaseBhaba. Sibonga sibusiso. Wherever you are, stand on your feet and begin to pray. Ruga barabashate, shana la baba bayate, la baba baba baba, la bakosate, la basaya, rane shana, la baba bayate, la basana la baya. We are Samaga! We are Samaga! We are Samaga Sug! We are Samaga Sug! Unandobo Sanama Saya Yena Mateya Namasha Yana Mandobo Sinamayata
tolobosa. Uyalabosa. Yalabakosaya. Yalabakasuya. Yes. Awuseyehlile ikhula moya. Ilena bosanaya. Ele mandala matolobosa. Uyathandeka, uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka, hayi. Uyathandeka. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Baba. Uyathandeka, uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka Jesu. Uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Jesu. Uyathandeka busuku. Awu Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Awu Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Jesu. Uyathandeka, uyathandeka Jesu. Ukhona umhlobo longcono. Ukhona umhlobo lothina sewufike kuye akakubalele amaqala akho. Lo mhlobo lo wadzela bukhosi. Lo mhlobo lo washiya Zulu. Lo mhlobo lo washiya Bukhati. Lo mhlobo lo lendoda lena neshe konke kudekiwe. Yathi mina ngitawukwehla ngiyonatha umuntu. Mina ngitawukwehla ngiyobafela. Mina ngitawukwehla ngiyohlawula licala labo. Ungumhlobo. Akashiyani bazalwane. Akathelani. Bangani bayashiyana. Boyfriend bayashiyana. Tihlobo tiyashiyana. Bosam nalabanye nabathutane nawe bayashiyana. Kodwa ungumhlobo longashiyani. Azifanele mehlo sitawuthandana. Uthande. Thande sisi. Sikuthande, sikuthande. Sikuthande Baba. Awu sikuthande Jesu. Sikuthande. Sikuthande Baba. Sikuthande. Awu Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Baba. Uyathandeka mshayeli. Awu Jesu. Uyathandeka, uyathandeka. Uyathandeka Baba. Uyathandeka. Sasiyathandaza. Angaba khona yini lo ngathi semthandazo. Ngiyamdinga lo mhlobo. Yima nami Jesu. Ube ngumhlobo wami weqiniso. Yima nami Jesu. Ube ngumhlobo wami impela. Yima nami Jesu. Ube ngumhlobo wami. Unanamondo suka mandelebosa. Na ukhona ngiyacela sivale sonke emehlo wenu. Sivale sonke emehlo wenu bazalwane. Ngicela kuthandaza nawe. Ngicela kuthandaza nawe. Veta sandla sakho saka right. Na ukhona. Funa kuthandaza nawe nje. Veta God bless you. Sikuthande Baba. Khona nomunye bazalwane. Sikuthande Jesu. Aw, sikuthande, sikuthande. Aw, sikuthande Baba.
Sikuthanda kodwa sungasibona naleso muva. Sikuthande baba. Cela libandla lonke lemangakhe inyawo. Sikuthande Jesu. Sikuthande. Sikuthande baba. Sikuthande. Ngiyacela bazalwane nene leliphakamise etangadeni. Suka nje uthi luza na ukhona khona. Ukishima uthe ngaphambili. Incede kaNkulunkulu utawuthandaza nawe. Ngale ndiphutha sivale sonke basenemehlo ethu. Sonke sibuka nangumhlobo nje. Sivale amehlo ethu sonke sibuka nangumhlobo. Ngicela ukukutshela. Kunezimo leziningi lesendeka in your life. Sikhiya sekuphuma lapho. Kumvuma ngokuthi akwethwale nawe. Uthi lo hlabela kangcono uthi utangethwala la. Umhlobo wami. Na ungakavumi ngoba umhlobo lo nguyimpela. Akakwazi kwethwala. Buya sitothandaza. Sikuthande. Sivale sonke amehlo wethu siphakamise etangadeni sonke. Nine beniphakamisile khitshimani nithi ngaphambili. Sikuthande baba. Sikuthande Jesu. Sikuthande baba. Sikuthande Jesu. Uyathandeka baba. Suka ukhona. Uya ngaphambili sitothandaza nawe. Awu Jesu thandeka baba. Thandeka Jesu. Awu thandeka baba. Ukuthi kunebantu abalapha bazalwane abasadi kahle kahle they are confused. Abasadi ukuthi uke wathi lo hlabela ko ngihambile ngaya lena nalena akulungi lutho. Bathe ngishona lena ngishona nalena kude lokulunga. Bazalwane njoba asifela Jesu sengiso isikhathi sokuthi akwethwale nawo. Labanye basetimeni labangathi emataku batawuphuma njalo. Kodwa namhlanje nangakwethwala. Ngiyaphinza suka la ukhona. Buya ngaphambili. Sitothandaza. Siphakamise sonke lethu. Ngicela abafundisi. Buya. Nimbeke isandla nangabe kunguye yedwa kuphela. Siyathandaza basalwane. Oh yes,
bazalwane cela bagijime batomukela kuphila kwabo. Haleluya. Nakhona abazalwane labahlaselekile lithi iBhayibheli amanxeba emivimba yakhe thina siyaphiliswa. Nabakhona labahlaselekile ngicela bagijime bete ngaphambili batomukela kuphila kwabo. Yelekhaya usukulibala Buya,